Kurasa imizinga ni igikorwa cyo gutanga icyubahiro gikunze gukorwa n'igisirikare mu gihe cyakira umuntu runaka ndetse no mu birori bikomeye. Umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda Brigadier General Ronald Rwivanga yabwiye itangazamakuru ko icyo gikorwa ari igice cya karasisi, akaba ariyo mpamvu babikoze mu rwego rwo guha icyubahiro Perezida Kagame, akaba n'umugaba w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda. Kuri ibi birori ingabo z'u Rwanda zari zifite imbunda nini eshanu, enye zarashe inshuro eshanu kuri buri imwe, mu gihe iya gatanu yarashe inshuro imwe ari nayo ya 21. Ubusanzwe kurasa imizinga inshuro 21 hirya no hino ku isi birasanzwe mu gihe cy'ibirori ibizwi nka 21st gun salute, bigakorwa hari kuririmbwa n'indirimbo yubahiriza igihugu. Umuco wo kurasa imizinga 21 watangiye mu kinyejana cya 17 cyane cyane mu ntambara zo mu mazi, iyo ubwato bwageraga ku cyambu cy'igihugu cy'amahanga bwarasaga amasasu mu mazi mu rwego rwo kwerekana ko bwitwaje intwaro ariko budafite umugambi mubi, ahubwo ko buje mu mahoro. Kurasa inshuro 21 byagizwe ihame n'ingabo z'ubwami bw'Ubwongereza bwari bufite ingabo nyinshi mu mazi icyo gihe. Ku ikubitiro ubwato bwarasaga amasasu 7 kuko uyu mubare ari wari ufite igisobanuro gikomeye mu mico itandukanye no mu myemerere, ariko kubera ko ibikorwa byo ku butaka byashoboraga kugira intwaro nyinshi, igikorwa cyo kurasa cyahurijwe ku masasu 21 bituma biba ihame. Kuri ubu kurasa imizinga inshuro 21 bikoreshwa mu mihango itandukanye irimo guha icyubahiro abakuru b'ibihugu n'abayobozi bakuru, kwizihiza iminsi mikuru y'igihugu nk'umunsi w'ubwigenge, ibikorwa byo kurahira, imihango yo gushyingura cyane cyane abakoze imirimo ikomeye cyangwa bahawe imidari y'icyubahiro. Ni ikimenyetso cy'icyubahiro, agaciro n'amahoro, bigaragaza umuco w'ubupfura wakomeje kugira agaciro mu mihango ya gisirikare ku rwego rwa buri gihugu. Aya ni amakuru y'ingenzi ku nkuru ikomeye cyane ikomeje kuvugwa, ariko kandi ku rundi ruhande hari byinshi bikomeje kuvugwa bigendanye n'umunsi mukuru w'irahira rya Perezida Paul Kagame wabaye ku munsi w'ejo. Ibidasanzwe kuri kajugujugu Mi 24 zagaragaye mu birori by'irahira rya Perezida Kagame ku cyumweru tariki 11 z'ukwezi kwa munani mu mwaka 2024. Ibihumbi by'abanyarwanda n'inshuti z'u Rwanda bateraniye muri Stade Amahoro mu muhango ukomeye wo kwakira indahiro ya Perezida Paul Kagame muri manda ye nshya y'imyaka 5 izarangira mu mwaka wa 2029. Ni umuhango witabiriwe n'abakuru b'ibihugu na za guverinoma baturutse mu bice bitandukanye bya Afurika. Mu bikorwa byinshi bibereye ijisho byabereye muri iyi stade harimo n'akarasisi kakozwe n'ingabo z'igihugu ndetse na polisi y'u Rwanda. Mu buryo budasanzwe kandi mu kirere hagaragaye indege z'akajugujugu zakoraga karasisi zitwaye ibendera ry'ingabo z'u Rwanda ndetse n'iry'igihugu. Muri izi kajugujugu hari harimo ebyiri z'intambara za Mi 24 zari ziherekeje izindi ebyiri zari zitwaye aya mabendera. Mi 24 ni indege nini y'intambara y'akajugujugu ikorwa n'uruganda rwa Mil Moscow Helicopter Plant. Igaragara bwa mbere iyi ndege y'akajugujugu yagaragaye mu mwaka wa 1972 ubwo yarwanishwaga n'igisirikare cyo mu kirere cyari icya Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviete, Soviet Air Force. Amakuru ahari kugeza ubu agaragaza ko kajugujugu z'ubu bwoko zikoreshwa n'ibihugu birenga 58. Iyi ndege izwi ku izina rya Hindi mu muryango ushingiye ku masezerano y'ubutabarane mu bya gisirikare w'Uburayi na Amerika, NATO cyangwa OTAN. Mu gihe abapilote bazigurutsaga mu myaka ya kera bazihaye izina rya Flying Tanker, wagereranya mu kinyarwanda nk'igifaru kiguruka. Bashakaga kugaragaza ubushobozi buhambaye ifite mu kurasa. Iri zina Flying Tanker rikaba ryaramenyekanye cyane mu ntambara y'isi ya kabiri. Igira ubushobozi bwo gutwara abantu 8 gusa, igatwarwa n'umupilote umwe, undi ushobora kurashisha imbunda ibiriho ndetse n'umwenjeniyeri umwe uba ugomba kuba hari. Iyi ndege muri rusange ifite uburebure bwa metero 18.6 mu kuva imbere ugana inyuma. Ubugari bwayo ni metero 4.8 mu gihe uburebure bwo kuva hasi ugana hejuru ari metero 6.5. Iyo nta kintu na kimwe kiyirimo ibifite uburemere bwa toni 8 n'ibiro 400, mu gihe iyo ifite intwaro irimo n'abantu ibigomba kutarenza toni 11. Ifite ubushobozi bwo kugenda amanywa nijoro kandi ntikangwa n'ikirere icyo ari cyo cyose. Umupanga umwe w'iyi ndege ifite imipanga 5 wo kuri iyi ndege main loader blade uba ureshya na metero 17
n'ibice bibiri. Iyo mipanga izenguruka iba izengurukira ku buso bwa metero kare 227. Umupanga umwe uba uri ku gice cy'inyuma cy'iyi ndege, uba ufite uburebure bwa metero 3.9. Iyi kajugujugu igira moteri ebyiri za Klimov TV3 turbo shaft, buri imwe ikagira ingufu za horsepower 2200. Izi moteri zituma ya mipanga iba yikaraga hejuru, yikaragana ku muvuduko wo hejuru cyane, bigatuma kajugujugu nayo yihuta ku rwego rwo hejuru. Inywa amavuta ya denzeri. Munsi y'ibijya kumera nk'amababa y'indege hari imyanya 4 ishobora kujyamo ibisasu bya milimetero 57. Ikagira ubushobozi bwo gutwara ibisasu 4 bya MC-LOS 9M17 Flater bikoreshwa mu kurasa ibifaru by'intambara na za burende. Mi-24 igira bya bisasu irekura bikagwa mu merekezo runaka, free fire bombs, ndetse ikaba iriho n'imbunda za Afanasyev A-17. Iba iri ku izuru ry'iyi ndege imbere. Mbese iyi ndege ifite ubushobozi bwo kugendera ku muvuduko uri hagati ya kilometero 270 na 320 ku isaha imwe gusa. Ikaba yagenda ibirometero 450 nta hantu na hamwe ihagaze cyangwa ko ikenera kongerwamo amavuta. Reservoir yayo zishobora kubika amavuta ikoresha akagera kuri toni 1.5. Iyo ihagurutse ku butaka mu masegonda 60 gusa ibigeze mu ntera ya metero 899. Ifite ubushobozi bwo kuzamuka ikagera muri metero 5750, ndetse ifite ubushobozi bwo kuguma ahantu hamwe mu kirere igihe yageze ku butumburuke bwa metero 3100 ivuye hasi ku butaka. Iyi ni indege ya Mi-24 twavugagaho yo mu gisirikare cy'u Rwanda yagaragaye ku munsi w'ejo ubwo Perezida Kagame yari arimo kurahirira manda ye ya 4 y'imyaka 5 izarangira mu mwaka wa 2029. Asantene sana.